Sanibonani, welcome to Infant Business School. So baningi abantu asebesiqedile isikole, nabasezosiqeda isikole, nabasafunda abangazi ukuthi benzeni ngey'mpilo zabo uma beqeda isikole, yabona. Abanye kungenzeka mhlampe baqede 2 years ago, omunye mhlampe ufunda u-matric usezosiqeda isikole. So ziningi izinto abantu abayicabangayo, abazi futhi ukuthi benzeni. So inhloso yesikole lesi si-create-ile noma inhloso yale platform noma yale WhatsApp group ukubhrija leyo gap leyo ukuthi no, uma kuwukuthi awazi ukuthi yini ofuna ukuyenza noma wazi ukuthi wenzeni, inhloso yesikole isi-create-ele lokho ukuthi sinabantu asebephambili kunawe such as me and namanye ama-peers ami abazokwazi ukuthi bakusize noma bakugayide ukuthi yini okumele uyenze, yiphi i-career okumele uyithathe based on ama-desires esobe siweza kuwena. So inhloso yesikole ikuthithele lokho. Inhloso yale video ukunika i-foundation ukuthi isikole simayelana nani, simayelana nalokho, simayelana nokusizana nokulekelelana ukuthi sikwazi ukuya phambili empilweni, ngoba sifuna ukuthi ube i-drop on the ocean ufane nabo bonke labantu asebaqeda abagcina bengazazi ukuthi bafunani, yabona. So okunye sobe sikuprovide kulesi sikole lesi i-social media accounts. Uma ufuna ukumonetize noma ukukhulisa i-page lakho ku-social media, kuzobe kuyi-platform e-right kakhulu le yokuthi ufunde onke ama-skills nama-techniques with how to grow your social media account, how to monetize. Bengithi monetize ukuthi ngaphandle kokuthi unabalandeli abaningi ku-social media, maybe sibe 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 100,000 ama-subscribers noma ngabe ama-followers, TikTok, ngabe YouTube, ngabe Facebook, how to monetize leyo content ozobe uyiposta lapho noma lawo ma-video ozobe uwaposta. Uyenza kanjani imali after usukwazile ukuthi i-page lakho likhule kangaka? So sobe sikuchazela, sikufundisa ngalokho kulesi sikole ukuthi ungayenza kanjani imali kule account le ozobe unayo noma leli page ozobe unayo. So kuningi esizobe sikufundisa kuso-offerisha, and isikole sisaku-initial stage. So sisaqala maningi amanye ama-programs noma ama-courses esisafuna ukuwa-expanda, sinifundise mayelana nawo. So nisiza, so ni-aid-a ukuthi umuntu angabi lonely, angazi ukuthi ngenzeni empilweni. So kusiza ngisho eku-applyeni, uma ukuthi khona umunye ufuna mhlawumbe ukuya e-varsity, ngaba se-DUT, ngaba se-UKZN, ngaba se-UCT, ngaba se-UP, ngaba se-Walter Sisulu. So kusiza siku-applyele noma siku-guide ukuthi how to apply kuma-institution afana nama-university ukuze ukwazi nawe uku-achieve into ofuna ukuyenza empilweni. So ngaphandle kwalokho engizokusho ukuthi-ke isikole ngeke sini-charge imali etheni ngoba yonke le nto idinga isikhathi sethu, nathi sibhizi, ziningi izinto esizenzayo empilweni. So ngeke siku-charge 1,000, ngeke siku-charge mhlampe u-500 ukuthi sikwenzele lokho. So every month each student somcharger an amount, into efana nokuthi uthenge ikhombe nama-Friday, 50 rand only. 50 rand only a month uzokhokha kulesi sikole sethu, and 50 rand imncane kakhulu uma usu-compare to inyanga yonke, ukuthi sikwazi ukuthi ufake ku-institution le yethu, uzosinika esikoleni, then thina sizokwenza ngayo yonke indlela. That's why sithatha sonke isikhathi sethu ukuthi asi-create isikole esizokwazi ukusiza abantu, kodwa in return phela nathi siney'mpilo, siyaphila. So dinga ukuthi kube khona i-fee esizokwazi ukusustaina iy'mpilo zethu, yabo. So u-50 rand nje kuphela ngenyanga. So every month you are required to pay 50 rand a student. Kodwa-ke ngicabanga ukuthi leyo mali uma u-dedicated uwenza umsebenzi wakho, maybe uzoyikhokha 2, 3, 4 months, 5 months, then after lapho uzobe usukwazi ukuzenzela wena imali online. U-50 rand kuyobe sekuyi-chump change, yabo, kuwena. So ingakho ngithi kubalulekile ukuthi uyi-dedicate, and-ke kune engizophinde ngisho maybe kodwa ayiphathelene mayelana nesikole ngoba ikhuluma ngama-affiliates ethu. Cathi abantu abaningi bayazi ukuthi kule sikole si-based on ama-affiliates. So uma upromote isikole sethu kunemandla esoyidivayida ngayo imali sikunike uma usibiza ama-student abe maningi la, ngoba we want to help as many as people
kule country South Africa, kungabe iDurban. So isikole so expanda kakhulu, siya kude, ivision yethu i-broader kakhulu. So nginamukela nonke eseningenile, siyajabula ukuthi nikhona. Sisebenzisana kahle futhi nani. Into ebalulekile-ke i-respect, i-loyalty, i-trust, ukuthi uthembeke bese ungena esikoleni. Uma sithi yenza 1 no 2 no 3 uyenze leyo nto ngendlela esikutshela ngayo, yabona, ngoba thina sisiwenzile ama-mistake, sike sadlula kule nto le journey okuyona, sidlulile kuyona, such as me sengidlule kuleyo journey. And futhi ku-YouTube njengoba asikhulumi ngezinto esingazazi, as-exaggerate ku-YouTube. Ngibile no-YouTube, ngibe ne-account enkulu ku-YouTube, ngiwenzile ama-thousands ku-YouTube. So that's why mengikhuluma lezi zinto ngine-confidence kangaka, ngoba ngikhuluma ngento engiyaziyo engeke ngayenza. So students, my fellows, siyanamukela kusisikole, cathi yonke into ekumele niyazi nginitshelile namhlanje. Uma une-question ekhona ungabuza after le video, noma ungadrop i-question kuyona i-group and ubuze anything you want. Thank you.